manastir Hristovog Vaznesenja Rača kraj Drine. Smatra se da je zadužbina srpskog kralja Dragutina Nemanjića, to jest u to doba mladog Sremskog kraljevića, koji je delom u to doba vladao u predelu današnje Srbije, u predelu istočne Bosne ili kako se u to doba nazivao predeo Birči Soli. Manastir Rača je u toku svog postojanja do danas, nažalost od svog nastanka, čija se godina približno datira negdje između 1276. do 1282. godine, na osnovu nekih šturih istorijskih podataka i narodnog predanja. U toku svog postojanja je do danas, nažalost, više puta stradao i samim tim delio sva zbivanja istorijska, znači sa svojim narodom. Zadnji put je obnovljena od 1824. do 1833. godine, od kog je znači vremena današnji izgled crkve, to jest u kakvom je obliku izgledu danas znači vidimo. Što se tiče životopisa koji se nalazi u crkvi, on je relativno kasno nastao zbog svog tog čestog stradanja. Neka mala istraživanja koje su vršile od strane Kraljevačkog zavoda za zaštitu spomenika kulture su pokazala da živopisa pre nije bilo, tako da je današnji živopis iz 1854. godine i delo je jednog osječkog slikara Dimitrija Pusnikovića. Ikonostas je nastao 1854. godine i radio ga jedan sremski slikar Georgije Bakalović i njegov pomoćnik Požrevljanin Milija Marković i svojevremeno je znači važio za jedan od najlepših ikonostasa u ovom kraju Srbije i šire. U manastiru Rači se od 1996. godine čuva i deo jedne svetinje, deo moštiju, deo desne ruke kralja Dragutina ili kako ga naša crkva slavi sa njegovim kasnim monaškim imenom Teoktist. Ona je preneta te 1996. godine kao poklon i blagoslov manastira Dečani sa Kosova.